yapfiriye hano hari ibitaka, asa utambutseho gatoya hari ra moto igeze harano amenye ibitaka niho yapfiriye. Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo batatu, umwe ahita yitaba Imana. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Ruhango, imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo igonze umunyonzi ahita hasiga ubuzima, dore yuko yamukandagiye umutwe ubwonko bukanyanyagira muri kaburimbo. Izi hungabana uwo munyonzi azobaraho gatoya akururwa n'amapine yo mo hagati, niyo yahise amugonga umutwe uhita umeneka. Rwarugiye arahetse abamukubise agwa igihumure abahise amukandagira agahanga. Mugomba kutuvugira rwose, turababaje dore n'ubu nanjye agahinda kanyishe. Abaturage bavuga yuko uyu mugabo bagonze afite umuryango ndetse afite n'abana, akaba apfuye asize abana. Bavuga yuko yari avuye kuzana urugi ndetse arushyiriye nyirarwo ubwo yararukuye kuraturiye ubwo yambukiranyaga umuhanda, imodoka ihita imugonga ahita hasiga ubuzima. Abaturage bavuze uko byagenze, bavuga yuko uyu mugabo ubwo yari arimo anyonga igare ndetse ahetse urugi ku igare, ubwo yambukaga umuhanda ikamyo yaje yambuka yirukanka, dore ko uwo munyonzi yahise atangirwa n'umumotari, nibwo ikamyo yafataga feri biranga. Iyi kamyo iri mu bwoko bwa hoho, yafashe feri biranga birangira imwuriye ndetse uyu mugabo ahita hasiga ubuzima. Umutwe uba uramenetse, biba ngombwa yuko ubwonko butaruka bugasandara ahantu hose muri kaburimbo. Uyu mugabo yari afite umuryango w'abana batatu n'umugore, ubwo nawe wa gatanu. Avuga yuko apfuye asize uruhinja rw'amezi 3 y'amavuko. Ni agahinda gakomeye cyane, dore ko umugore acyumva iyi nkuru y'incamugongo yahise agwa muri koma. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB n'urwego rwa polisi byahise bihagera ako kanya. Abangaba bagonze uyu mugabo akahita yitaba Imana, bafungiwe muri sitasiyo ya RIB ya Ruhango, niho bafungiye bari gukurikiranwaho icyaha cyo kugonga umuntu akahita yitaba Imana. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwari ruhari kugira ngo rukore iperereza bamenye nimba koko uyu mushoferi yaba yagonze iyi modoka ku bushake. Polisi ikorera mu karere ka Ruhango ivuga yuko uyu bagonze akitaba Imana ari mu bitaro bya Kabgayi, ndetse yongera kuvuga yuko uwamugonze bamufungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Ruhango kugira ngo akomeze akurikiranweho icyaha cyo kugonga umuntu akahita yitaba Imana. Abaturage bavuga yuko amakosa na yino kamyo yafashe feri bikanga bikarangira amugonze umutwe. Abaturage bagiye kumva bumva ikintu kiraturitse, bagira ngo ni nk'igisasu cyangwa ikigerenade giturikiye ahantu, bahageze basanga ni umugabo ikamyo igonze umutwe, ubwonko buranyanyagira. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ubwo polisi ishinzwe impanuka traffic polisi ikorera mu karere ka Ruhango yahise ihagera igatangira gupima impanuka. Imodoka itwara imirambo yahise ihagera ihita itwara uyu nguyu wapfuye, dore ko abakomeretse ambulance yahise ihagera kugira ngo nabo bajyanwe kwa muganga. Umugabo wari wubatse yari afite umugore n'abana batatu, yanasize n'uruhinja rwari rumaze amezi 3 ruvutse. Yagize hungabana uwo munyonzi azobaraho gatoya akururwa n'amapine yo mo hagati, niyo yahise amugonga umutwe uhita umeneka. Rwarugiye arahetse abamukubise agwa igihumure abahise amukandagira. Iyi mpanuka yakomerekeyemo abantu batatu, umwe ahita yitaba Imana. Polisi y'u Rwanda isaba abashoferi kujya batwara ibinyabiziga bari maso, batanyoye ibisindisha kandi nta bitotsi bafite. Polisi ivuga yuko uyu mugabo bamupimye bagasanga nta biyobyabwenge yanyoye ndetse nta n'inzoga yigize anywa, ahubwo iyi mpanuka yayikoze biturutse ku burangare bwe. Iwe asobanura yuko yafashe feri bikanga. Izi modoka za hoho ngo ntabwo zikunze gufatira feri rimwe, yafashe feri biranga birangira amugonze, ariko nawe ntabwo ari ku bushake bwiwe. Ikibazo n'imodoka, ariko uyu mugabo ubwo afite ubwishingizi, ndavuga Asirasi, yenda iraza gutanga impozamarira ku muryango wabuze uwabo. Bivuze ngo iyi modoka ikugonze ugapfa ukahaburira ubuzima, bivuze ngo Asirasi ya wa mugabo ibigomba kwishyura abasigaye. Bivuze ngo igisigaye ni Asirasi izatanga impozamarira igahereza umuryango wa nyakwigendera, bagasigara birira ku mafaranga. Ibi ngibi byatumye benshi bacika ururondogoro, bavuga yuko abashoferi batwara imodoka za hoho batwara ari nk'abasazi, kandi akenshi zino modoka za hoho nazo zikunze gukora impanuka bitewe n'abashoferi bazihereza batazi ibinyabiziga.